Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak anak dia tu boleh tujuh dia nak diulai tapi kita orang ni kau mata ngak tujuh macam mata patu dah ngak. Tak kolah dah kau kami bertandu tiru nangi maka tu berjumai ikan nayura apa terletu. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tentu pada mana sumu pahata masalahna berikan mapakwe makada sinina papuji makuto perupai memeladai puji situngatungan na punai pung Allah subhanahu wa ta'ala punna sinina alange lululisa ya. Alladhi halakal mauta wal hayata pung pamatingingi sinina siwa-siwa purai na pindrangan nyawa untuk tur lebok na ya tanaiwe temaka cinampatna ya temaka cinampatna ya naro si kanjak na nade na paja tu si pakai ingat na sama menderimo pak ita eruntu sila surah salata de pajeri tanang karata jangeli na mati nak kada jeweri kada cinampak walaupun sebenarnya ya kuma bicara umuruki ayah macam ni nak terima tasya nak sila dah kaji runtu pada itu aku nah nak dah kan pacuba nama itu teko sapari dia curi lolo tapi dia kan nak tahu malu je mata yang aku mata ya itu rahasia pun Allah subhanahu wa ta'ala namun iru masalah na amatingange dito tu nampara lulat da ipusaray di bansaray tau matapay mautul pajati rahatul mu'mini wa asafur lil fajr yaitu amatingat silalone risesena tau matapay pamase yaitu yatalah pamase decing makotor bem yero mate malasana tau matapay bato tu decing na yaitu mate magi ia namut tamamu ilaran na golongan na tau matapae tau ripujin na po Allah subhanahu wa ta'ala ia tu tatai madicha ia nai pariya kurei pikui carana na tu matapa mataru ya aja na jin na kitapa ya aja na pacau ki decing ya pada almarhum insyaallah ya riri sangedi tau kanjak mo tu pak walaupun dikata tahu suku sebabkan dia kipung iya ko makaraman ni teh tahu kanja insyaallah makanja itu ya walaupun tanya ki nabi tanya tu ki malaikat ya jadi ya matengan almarhum insyaallah termasuk pamasi risisina pun Allah subhanahu risisina pak dimundi ya nerima konana mumpung pada ipindragan mo pisunga ropo dari pun Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ya walladhi nafsi bide pada deki jega gamisya makara kendra to si je ki monroi di mati ki gato wattuna gato pasabarna ya dipiga gamisya ngiro ya namun pada nasa ngarian na pa ustaz senang esona kada pura memang je dapat tentu Allah ta'ala kumupi watan induk tu dapat tentu Allah ta'ala yaitu anu melo yandre gangkan ni jambangan makoto prope mengajalangi silat da berubah itu dinun le berubah kecuali ku Allah ta'ala melo rubah digaga mulai pengari ya Purni itu cerita maka ada program mata sekoi parlawan da pendra poliwali deje nale kalangi maka ada baje mikat dai mate dinale kalang jutanai maka ada kaye magi ji bapai nak kada ye wae manje pastas macina rade kasih mandri baje jadi roya lo nak min lau memali ko bali bulai maka barang kawarak pulu tetap pasilili ka bali bulana sang ame taga urang ni nak kada bapak naje macina rada kasih mandri baji na desa diuleloi pasai na cik dik mo wapar lo nak kada siaga nak kada musi tanggal diteri nak kada talai talu diteri miki mite ko makanja ki ko bali boleh coba na dia na tu makanja ko bali boleh ko makiro dan ire gagah iya narone pasang makana si makanja ki je ko bali bola na sa talai talu diteri
Nakarway dito nakaray de talan niya ko dito lip pakimanang idi pa mabirisi. Oy bali bola pa kanja na. Sini na mameloy makadeno makaras na. Ang kamo ka je gola chala ko balata nakana pa melo malidan ka kutuma ko pumala sidi. Uy bali bola pa kanja. Dito pa. Jadi itu agama kung kana parintay ang imakara siya maama ko bali bola mo tulik ko piji tulino hidup pala bila bina kumate ni. Yan naman dari din na pahang ita ko Ti pangajari kadendo siya dampat-dampengang inakala sama ku je rogi ko dia siya dampengang. Mana ka je din na tu rogi. Cik di tiana si di tiana ya digapak gangkana na itaw kat dotong hayya. Sini na masabing kadere gangkana lau sokoy ro rapulu masokoy ro lai kamu na loko kadere tudah mandrai na iya mana ya bisa makara mati pali ang kami na mendre makara emak saru je romatan na bapak ku na kada makume majena ako makat duit tahu ti pasaru katumata ditutu ni lor kumaga bapak mu ni lor mu je tu makanya nak kadai de mak bebe lo ki je mitai lawi baine na mitai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cagilu meman ni de meman ni kata disu meman ni pamasir pong Allah subhanahu wa taala ya iro masalah na mati ya pada almarhum Pak Nurdin ya nule kapan menjajah min sedih memang ia tu tanda-tanda na matingang idi nang kanasala ang kami masih pimate ang kato di nanulip pawi ang kato malalamo pa upan na mapat di aroy atau watang sigaru pasewe tapakasingi paringarata di pagagasalama ya di pagagasalama magay lebih ni 10 unrima tasya iya mana ro alasan na iya rumati silolo na kadaya mati magay je na kada puli meje bangi mala di pa ustas na kumupikir oto tinapas sa erona tapi naparamu pa napalari oto latu bolana dena na lay di melari bama ni medre bola tipas sa erona kada makna masola nga iya kada maya naka liwa pa dinaro nakada ubaki lon sa akin nakada bawatongan na ya kadi makatoje passe titi ni mati ni di pa nabilang idui siya galak dan yero ya engkau toko saat dimulai lautang lautang cik di tapi dito na mariga kot makada saat dimulai pak makawata kumedi makada si kuat metri polemi mak cerita kembali bola kuraya tete 10 si dinenrek bola sudah tudangi menonton televisi ya magede na mita nagoray bayne na kada mana lo kare bu pasaka ngajol aro karena kada disemaje na liwa padina ti mak dareke na kada aje pura tanre koro dan ri gaga we palla bawa yinu sini na masabi ang kadare na kada ima pasemana cak gilun ni bebe ilo na matituni itu rata-rata itu makanya takut angka mama pat di aro kon si campur passe termasuk dua ti tapakanjaki paringa rata tapi itu jadi tomat kasing sampajata ay insyaallah pada tu nasangin na pa ustaz makadai tau matapa waktu na mati biningi mitta ni pali umati mitta tu ni wanya menyamang dan itu tidak disangkali igana na wirikara rampe kudalan nasid lam urju minat dunia hatta ya'lama aina masirhu hatta yarama kadal onro kanjanna po ngala ta'ala risisena tan na matapai de na perintangi malaikat maddu nyawana kude na purna pitang irmilo inalang termasuk dalam riolan amo kan na cica na leja o to digat tangide araja siwan po magay melo ipasuku-suku yang kedua na tengi nengaralino kumelo imate pada tunangi wati wingeran ke rumah kadawo iya kui pitangi teh di Cina asan-asanangan na melo inalawi na lupa itu dino makotoro si balikan na iya kong katau to lipenat dinginya man nalino madarito na lupa iki buru
kurita. Nah, makanya ya putih di tempat apa ipuji linu semanamiki tu mandandunga ipuji akhirat semanamiti matu ukutu piru kamput tungat-tungat. Ya. Sini nama soal itulah utama kiri lana pengajana untuk keluarga selangkah anak-anak di kesini kedingan nangi pengajar. Siapa jero anak-anak? Ya, anak-anak. Tu mana mopi? Kemana gitu ya. Agami paringarangi anak-anak nomor sidi ia tuku amatinga ngi mako termasuk tomatota parintana agama tatalun rupa tu malada sana di nawading icarobeng itu. Agayro nomor sidi ajak napaja yilau dongang tau matita dengan syarat ia syarat natu milau donge makanja pasempajan atau milau donge ko batu carana tu ya. Jadi kodena makanja sampajata umpama pakanja ki jo sampajata napa tilau dongat tomatota apa ya kodena ta sampajata tu timilona makari penghala taala ale muje lagi di gakapuh jadi pakanja ki jo sampajata inapa si mata ilau dongan yang kedua aga na pasangan tau matita ajak tarubay sa sala din salama din na si sala agama ya aga na pasangan bersara tu na may materi gaga ukwana na di gaga ay angka ka demi na lasu tu ya komelo ki mangkalingay pasan na tomato ay bode gaga na pau engka tu kelona Al-Quran surat Luqman ayat 17 ya mana na tu pasana napasu tomato itu komelo imate makanya si kanja-kanja nih papa aga yaro ya bunayya anakku akimis salah pakasingi sempajamu iya tuh pasan tu tomato kome mate mode gaga na po iya toro ini papahangi ya yaro makanya yaro pasang ya engkau tahu mapasa dan aga jeto di mondro kecakaru du makwa tu tamulo sapayur naruntu eta weh jadi ya misalnya yang kedua wa'mur bil ma'rufi siap kata nelima kuna untuk pokok edicingi si rendre kungku pokok deci palak bang edicingi pada ijamai maku kwewe baik di dalam pengajian majelis taklim masjid raya maupun namanya di sapari itu wa'mur bil ma'ruf di napa aja tu macam ni palak bang ruci mampung di majapun apa iya roi di sarlenge masilah suramanang yang kedua bertolak dari hadis li ayyadallahu bika rajul wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha ci dimo tau de nai tai lalenge ipatu juga kana nai tai lalenge masarru labbi nayalino lolodisa iya na si kanja ni pala bapak ya si dimo tau lo tuju rigo angkana pura lalu rilalapuse masarru labbi nayalino lolodisa naikia okupi akhirat hidup ya dan alhamdulillah almarhum ye naruh pada ijamah si bawa yang kedua pada tu di tulim musuh agama na po Allah Ta'ala ternyata nabi tajanci ki po Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum yusabbit nigi musuh agamaku ya tos itu musuh kumatu bahkan ya kulino kude pemumpat dingin okupe sori mondri lopas suku-suku batiku musuh ya na pada ya cinai pak ya na pada ye lori lalan na tutungilino tapaya lino ay bakke kita JP alin almaru sila lololo na makarate we Pak Nurdin kanja pa je pa kalena bisi pagaje irita apa makarasi te hai mati itu makutlah ada tu cento na lino para masalah kebahagiaan itu sila lololo na tu makarate nyama pamboyano nyama pemboyan makanya dia apa aja pak peringaratung katungka mapedatuka uri kada agama yaitu dia kemat cinroleki dimanapun dan kapanpun kita berada yang dari itu lihat saja nanti madece mbok ya lihat saja nanti
Madece to ngamoga. Kendra merun tu dece na teh iya kona capur ni dece nama dece iya na tu ya bilangi. Iya tu ya bilang. Ya. Makanya sih nama sabi kada alhamdulillah agami perlu upapahangi kiyon ni wana mau mani masai pada tapahan sebai itu nu dicingi pidik marisu ya paringarang pidik makanjak. Ya. Pikugi law-law na situngan na batiwi makpedicing lori sisina tau milo imate sarikomangi nalalang madicing naula. Ya. Ya poko istaka mamimamuki yaro ya kita ora kotako ang kamu pajiwat dinasabari naula ibalisi yaitu malada walaupun keyakinan tidak bisa berubah. Ya. Sewadiki gaga tatasalay pusi pa atah kalupang. So makita ni Pak Matay maring kalingan duci deh. Allah majipin ng kayano mahkor sipat na. Majipin ng kayano mahkor pangkaw kon Allah ya kuwita-witay gamana, kuwita-witay agan umpamanya. Pak yan araw ko hape ko makarita. Araw ko bi magiging ng kamahkor sipat na ya tawi pa deh. Makanya pada matikap itu. Todi pakanjaki pa kasadarannya Pak Nigam misangi. Wah, tak panadapi ni pasuka Apa iya tuh atit apa arota tuh onronna tuh berperang antara iblis dengan malaikat. Ia pasti negencatan senjata ko matindro ki. Salama din na tumatindro de, tuh disigarusu je ko ilala Aja pagaw aja pugau aja. Tuh lima paket tuh. Nah. Malaikat si bawa ini nawa madecenge iblis si bawa napaswi. Mana yang paling dominan di antara keduanya, utamanya mendekati sakaratul maut, itulah yang menang. Ya. Sini nama sabi kede pernah poro mana pengala taala si mata pada natuntungin. Kafabil mauti waida mamadaitu amatingan para ipaki pangjari leta. Ikibate pagajari tabusiwe lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nama sabi kadere salawa yariga dampe-dampe medici lori malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidi Nabi purana utus pong Allah subhanahu wa ta'ala untuk piruyang ilalang asalamakan. Raga-ragi pinadingi sebagai umatna. Ummati ummatun marhumatun la azaba alaiha fil akhirat. Yaitu umatku situngat-tungan na kuna pasangka-sangka ni bati na makaciloria wadisan kasusana kulino wadisa megalasan na kulino tapi mapamulay zakaratul umat ilalang adangang latu suruga pamasina po nga Allah ta'ala isaaga digaga susana to ya yan nasa dito limelo taperita kumani kadaway sini nama sabi kaya jutru Ibu Sarah makutupor memana na almarhum iya tu situngat-tungan na kuamatingangi nanti tiada nanti terasa setelah tiada matuk pitu matuk kuni kutitay onron na lu kadala dito nga ni kasigaga bapak makutupor menganak na ya nisar hamate tapi itulah perasaan kala dito nga ni kasigaga bapak ya nerima kona naro inna lillahi ma'ahaza walahu ma'atta wa kulli syai'in biajalim musamma faltasbir wa tatasbir sikanja-kanja na para ipakasingi pahata sarikomangi na coba kipong Allah subhanahu wa ta'ala mapakwe sikanja-kanja na sabaraki ibi anak na sabaraki itu pong Allah ta'ala kuna tujuki na patujuki pacoba mapakoro si rupa tu bawa nilaw din mi sabaraki fantasmi nasuruh ki sabara batoto na jancenge nomor sidi angka deci mundri na kumupi lino tabai yang kedua bato apalana okope surimun hidupa sebaya to palangi kope surimun hidupa ya yana pada ya cinna ya sariko pak ya lino pak dega tau denang kani coba denang ka dito gaga tau denang ka nama susah dito gaga tau denang ka na pinadingi sang nyama ya
Namun ilalana kurangin narampengan ipong Allah Subhanahu wa taala. Ilalana tutong liwintay te ni gamisangi supaya itu pong Allah taala batina malingi asana-sananga beda-beda tu. Batina malingi atutu nga beda-beda tu, batina malingi dali beda-beda tu. Moje batina malingi tapa beda-beda tu. Adaleng. Nayaro kong kamiloy wacami-cami dakwe garata pa jipi ustaz Nasir sih. Ya. Ala tapar kata magarata loy puji. Ya nama kami naringi po ngala puji mui. Dia na mungkin digaganjak na. Ya. Nah sini nama sabi kedere gang kailalan aku range wala tahinu. Ya ko makanja itapana tadi iko aja mau cecai tapam. Ya. Ya ko megay dalit na tawe de na megay ko de muli dapi pahangan na aga pasabar no pakwir. Wala tazanu ya ko malasa ko na din akan na itelasa aja mo na masilat da nyawamu demi mo pahangi aga je buwan na iya tulasamu ya ko patujui ko sara sa baramuk ko yang penting makanja isem pajamu. Artinya makanja es susumpungan mulori padamu rupa tahu, makanja es susumpungan mulori Allah Ta'ala. Aga pacapuran ya roel kada. Wa antamul launa in kuntum mu'minin matandai ladak mokko tu matu, manyamam manam ladak mokko tu matu, salirangam manam mokko tu matu. Ukos serimundina pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya na pada ya sinai. Sari kemangi itarima marecengi papetotona pong Allah Ta'ala. Ya. Pak termasuk itu Pak dosa rupo itu kong kata cacai papi tutun pun Allah Ta'ala. Ya. Gaji nasang pun Allah Ta'ala. Ibali meji tuwi. Tahu ini je tu ibali tu. Ya siyaka ya si salah. Ya. Kasih pula capu bak je yang rimak buran tu 5 kumi. Ai. Mana kata mewe tutun. Ya. Nah iya kau tahu mana tu memang pun Allah Ta'ala na tu bali-bali. Maka dena pahangi laluna atutungannya. Dena pahangi guncin na amatingannya. Dena pahangi elona mi melo yala tu. Dena mi jaci. Sebab iya lino ujian memang mi. Untuk runtui alulusukannya asrmundin na pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nomor talu wasbir alama asabaka iya sabara kina terima pacubaan pengalatan. Inna zalika min asmir umur iya malah dasarna na patu-patu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah boleh kak naruh tanga-tanga kasih tapan apa nur di waktu ne cemme itai di peni cemme na peduka mana pakaian termasuk na pitamu kipong Allah Ta'ala tanda-tanda amau pakangi untuk matingan. Tuling kamu pi bekas pusat nakwaro atau tuling kamu pirita. Ya, alhamdulillah kata si itu tahu biasa mana ilolong wa ma'utitun min ilmin illa kalila keripong Allah Ta'ala dewarisku parisangan masalah na amatingan ni makoto permundin na sangadin na cik termasuk ni na ya bisa repa. Makanya kong kataw mapat dia ron si lolo-lalona na si campur pasewe pakanjaki paringarata. Tapi itu di makanja sampajata tu Allah Ta'ala tuntung itu materu. Demi dia marigaga ko to si paringara. Allah Ta'ala paringarangi ki. Ya. Iya na malada yakuragaye. Ya. Pikui carana na makanja pacapurna wal akibatul muttaqin na capurni itu deh. Sinna masukan saya lalang amatengan dua nomor sidi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflama zakah termasuk tahu mau pak dari lalu lem-lempui wa kadahaba mandasa termasuk terlese lalam madicina tahu diin makanja peringarana pertama-tama lalang masalah. Dan alhamdulillah ya tu ampai ya peringaranga masyarakat tu ampai ya peringaranga je kung kabicara mapakoro ya kita orang ima capa-capa.
Pak ye baldisi sadangka gapam rita rupo ko mami no pangalay. O ko lagi tanah maka pa ye ko tanah maka ay dega galit nango ko baldisi ero bintang satu mana milat bintang 4. Iya. Apa magai makada ni po nga Allah Ta'ala tulis sede palara pasa de na wadi to muni pero ko tolo tanah marja nagasama ni te muni pero dak pay bintang satu mo pay pakalay. Wala pusu kadena wadi mapadua tai maka mo pega tahu mapadua no. Kuni je makana ti matalipu mo pa. Toli mo bolomo gaya ro kalau kutu we. Pe kunya la tan makalle kalau kutu ko ki kasoro itari pari bakoro. Wala jidala dena wadi mapag maka o pega tahu maka kanja na lo de sewa dari. Magai kalabihan na tu ibaldisi tapi dena wadi ngakui kalabihan. Dia ini sadari apa itu si pera maka lala pertama nama tengah nomor sini ketukulan kurangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalla iza balagatit tarati tanna purutane iko takku na 7 ditopah berarti ko takku angka tahu na 7 ya na toba kamui dia na jaji na 7 tuh dia na to si paringaran sari kommi tobaki. Nah, kenapa Allah Ta'ala iya roko matandri pangkakmu pakai ni makopah iya tu biasa tu liwuk biko ucaloko demu lo ya hayalah salah pada lor memang sampajak berarti ku masuruh caloko demu kedo ditu ngajipik mu mitau asara wuk bisiko ataku ayalah salono mi upawarakan ku pak goncin na di sini. Dito nga di pumitaw pak demo kedo. HP mo to libo sumpah. Subuy. Usura itu ataku tambah-tambah salatu hayrom minan naum. Hey ataku masarulap biji mas sempadangnya itu matindroy pura pasi. Allah mo turusitongan nya manalino. Dia nang kemanan mengerok. Ang kamato nang kasi diwato mu mengerok. Iya to na tu pacapur. Ya. Pakai di pangkamu aku koy. Ya kumege waramparamu pak dape mana ni lewoko. Ya kumege anakmu suruh mana ni madape. Wakila maraka atahku misan migalimu atah. Angka gamulil lawai amatingamu makokoy. Ya rotau mewe ya ripuda makwar. Wadonna annahu firaka napai makada Allah majik nang kamako mati tu ngak dipeli je. As-sassudina mona sassallatu matengi mon rumati macurita na sampajat boleh ki buru angka mati sande-sande na sampajat diri tan kana mi tahu-tahu je. Di sisi na tahu makwi itu ya dia ni tahu maka dia wadon nah firak maka dia tahu meloi mate korlan korange toba atabung puang kade pong Allah Ta'ala 50 tahun utajat toba manang kata tutup mana dampak kenapa ko toba cobaan mana ular riolo atau iwan ni mo toba cedek gina mega angka decimu tapi tak tutu ni dampak kenapa komet toba sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna. Jadi tuk baru toba tu malam juga tak tutu tak dampak pengalah Ta'ala komak galak gani tahu. Napa tu saya teh mak kaborang la ilaha illallah tapi aja tipa buar ku pada la ilaha illallah tanah dindri pembisi. Itu Pak si ilmu itu. Maka dia kong katau malalang si kanjak-kanjak na ya kupuran ni talalang la ilaha illallah atau Allah wiris maka dia nulis pelat tu si puluh kami dah baca nak kada tanya si kanjak-kanjak na pia pujilada kupuri bacanya tu tena patame ta icui di negaga bicara lino nang kadinga tu namate ya ube angkai meloe mate pas sabarna pura ni na waraka la ilaha illallah
tapi iparing kalingai wirik kada ia tulin asinya Allah angkar kasih anak maka terjadi kak mati tergantung dena pada kata istiqamah ia kojai paring kalingai itu tu paring kalingan na po dari puang Allah Ta'ala tapi ia kodeceng paring kalingai mo me mati tak buka to paring kalingan o gitu keutamaan atau matapae si balikan na ya ko tahu dena matapa deceng ibisikan tak tutup paring kalingan na janeng kalinga maka nasaying kalinga yan na no to makalituto ukukay pa buat tanganam munro ampaya kuno bikata lama pamara tawi tata malasa po namin melumuki ka man kalinga baca ako kulat ka ako to kada iya insyaallah paya deu po dito ko kurani watete dia na marigaya ko meki tari bora makada-kada tasalai jolo sa dia na to mati sini na masuk mengkede alhamdulillah bisa kapaya lola langit tau malasa wah makada kay semuka nakada deje nangka masalah apa kita pun Pak Ustaz tapi ya ko de bisang tapan na sa dan bisang alhamdulillah pagandaki paringarata nakada deje nangka na masalah mo paringaraku ada ni tahu pagaji iya kanjan ne ada kita baca la ilaha illallah nakada deje nangka na digagi itu Pak Ustaz wah iya nih sapai di nang kana digaga kinre runtu na besale nang kana digaga pakanjaki sempajata ya pakanjaki sempajata kuma kereta pakanjaki di na sale pugau iya me aku maka juma te kama topi to maka de pagala tala pura digaga itu lai mapangajian deje nang kana na din yang kalinga sa dan na pang katongan dito tawi biasa ya bisa aku macara masuba kuserian tudang kasir na yaramani ko yang parang iparereri ada maka de made sisang made je kereta lairu kapate medaku dena lisu mag ya kwidi mo pacarobeng de ceng insyaallah ya ko nama seki Allah Ta'ala siruntu mo kito nama di monde tapi ko dicengi caca kita pada sama meni mate to li paringarangi mopi de nulle makanja paringarangi mage na cecai Allah Ta'ala ya tupu adan na ibicara ko masigi atau di pengajengi inak patumanan na imundi ya sama kada nigi mengkalingi tuling madijede kui baca ada aku nigi maga lolongan ipamasi nigiri macarita dia na to lolongan pamasi iya na para lipahas ito kan sari kamangi to di makanja ilalu na tutunin ya sini na masabi kada namun agama ni para lipaham ako kwen sa makanja manan tutuk ta makanja manan ni batita pangulari pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kita orang itu ko takut tu macapa apa dia apa aja tuh ya ko dia boleh pelihulu kena boleh mundi itu walaupun kekuelalan na kurangnya ibalisi ukar rahasia itu sebagai panlimanya setange 2 tahun upana nulle pasitulu itai duebe mo sibamana nga wawaku lo godai deuli male kegero iya narito illa ibadah kamin humul mulasi tau makasiweng si mata karena Allah Ta'ala dia nulai beli si mal itu yang kedua kuala haza siratun alayya mustaqim tau malada maka kilah iya napura mas sempajang min laudosi iya namelo mas sempajang min laudosi gangkana natarima Allah Ta'ala ni cuni-cunongi mataru makari beli si ya panna nulle pasibola ita itu sipai tau ikhlas no toli milaudang de ulle pakatulutuli iya na pada siapa tapi ya wi tahu kisah pada sebab ko majelis talim ay mega ni mahkor mega ni runtu ya ikhlas ipera mani bawang sini nama sabi yang kadare makaray nang elena termasuk ni wi tarita mema pak itu
tim aramada sapari sitongan na malap batu di cinemawa kada katu pa aji makoko kupang kajene toli runtu kalau kama pangajeng annan di puluh na anggota na itu dari tim sapari untuk bentuk kelompok pengajian kondro itu masigi ma pengajian teh angka kutu ya ko makasamanya dua masigi na bagi alir aja angka kiyo ko na kadai pausas annung itu puluh na di makwe si kalumpu kendro masigi angka pengajian kamana ngikutu jadi kedua tu masigi ma pengajian ko pengajian ne bakal tu alakun na bagi dua le na kadai aku ka melo ko ka kada we kanjak pagapahan na tawi si gande ni Pak Irna sepaustas macawi ya jadi muhajirin uruntu dirama uruntu si almanar uruntu si uruntu mana aja nak kada mako aja rupa ustaz ya menjadi aku ya mau jadi bahas aku nak kada deje ni persoal kayak itu tabahas ya roba perintahna puang Allah Ta'ala malada itu maling untuk meringkali-kali tambah persen. Ya Romelo na bahas tahu insyaallah. Mungkin dia neri semana tapi nomor 2 itu angkata malada ya perlu. Tanrana yurusu ipujiti agama na pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini na masabi kadere jadi iyan maka uparingarangi mungkin malampi ni kapan ya. Karena pura mana pun Allah Ta'ala nampak barakai karena insyaAllah DJ itu bentuk niri sama kada ni kasih dapiri ajak mau temacai ko tumak bicara makor ke digaga tahu tumati digaga dapina iya nah lagi Pak Allah tumu pi pali Ustaz Nasir dak mato saja na tulia manu iya tuh Pak napa ya ke-10 ni kapan nasona dewa tasya si poneng pura malap teh malap para malang unro ripat pura matasya baka ya ku bilang ya tak dua wes ya so ay nulle kapal lebih ni egana matasya ka na jumlah naso yang kan pura malap tahu ya alhamdulillah ya tanpa pura mana pun Allah Subhanahu wa taala timancaji pangaja ya resesi mate magai kayak Pak Ustaz siri-siri kaje kasih cerita maga je pusir na kaje sidape kaje nama ate ya sangira matingan mate maga na kadi kaje piti te ku Facebook dah ku haya ku Facebook na bicara tay amak boko ka DJ kasih bisa pesai de kenapa apa tu tahu de si saja bisa pada kau nggak tahu maka ada simpan di nomor itu ndak tas simpan itu ya nama tangga angkapo ku de nomor itu nomor dia je kasih wisang na dia nak waguribi ya nama ko kiro HP malaba itu diutaroi balala po pacu ya salang keter oh iya nak talipungi kai madari to metta napa bali dan mawari talipungi napa nakada ku ye nape bita aja je tamacai sini na masabi kare madu parupa ya neta samanan itu kumirupu rewat tange awe di na jaji nuk bika teh mata sewang kalingan ni ruko HP makada ay aja no Ustaz Nasir nasa mubi aga kalalen na batina aja na kana asa wan miru lo mata sie kutu na kada wadi jaji kamate ku baja ku dicode mate tonga bali bolana podang iya gapatan tu mapakai nga mahamah kadawat di jajeng kamati ko bajay binirisang yasangnya mati ngawi mati tungang dan wang kali ayato nga tau de na muna HP wena pemanan na iro taje weng kali kasi nakala na cacay prete bati kirpo de na muna HP na kan aja no Ustaz Nasir mobil nalalangan miya na mati tau dako DJ ni lalangan amati ngi dia nada api waktunya lah astagfirullah dia kagak ya sama kada ipalampi-lampi itu aku kura-kura paling kali ngete adaku ya kalau aku romatasi diri terkadang masan nami tak adaku nado seni teh sini nama saben tanah podo Pak Barakai pengala taala asir untuk ketegan karena insyaallah dalam malampu paling terakhir ya ronangi pataru cede makadana mati tonga ngapa iya ya
Watapati saku bisa sikat doh jadi matan ratu pak tahu deh nama tapat liwa kador. Sampai awak peringaranga tu si dia gagak peringalada di panang kau runtuk tahu pacai cer kumelu mati dia nama sesa. Apa tu lima apa minum pi macai. Masuna ya rosi pak yang kaya makanya di biasa pacai cer tepat pisau nih. Ya biasa anak posta makara mapi di palstas daki tas salah ku tapa aku itu ya pacai cairan. Di nak kuat. Maku tu kan tu pak longu ke gerek mite kau kata anu me mate. Maka do tu. I puang Allah Ta'ala lagi makara watap pati saku bisa. Sikat do. Aga perintah puang Allah Ta'ala. Halau. Aja nama di malaka. Halau. Rimpai. Manakah perintah puang Allah Ta'ala maka da rimpai. Kanjana tu pun Allah Ta'ala kumak berikari tapi ia kuciceng maka dia rimpai. Aga pas sabarna fala sadaka wala sallah dijik nang kana ratu tapatna. Ya ko kiburu ibicarangin na kadang-kadang ga tahu pulih. Ay, hindi mo ko tanangin pulih na may mukula. Di ko pa mato disupawi. Ya katanangi irampengi suruga na kadai okili no mondo suruga yana malundra mo pagagaya ma suruga itu iya yan na to naro mo sapati malundra mondre iya masalah nih jadi ila rabbi kayo may masaka di gaga na kasi napay mero sa selin si balikan na iya tau makanja ikumeloy ya la nyawa na sempat na bahas berutas bedi lekor istiqomah tau istiqomah memang je kolan natutungan je melo imati to lingkar si pa istiqomah gang kana to likariba made meni je mati di pesamu pinyawan Allah tahapu hai aja masilang na baca to na bilillah ya qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimi gaib situ ngatungan nama tengah pada malak daya mau kita orang di temewanas jadi mitau memang itu komeloki mate tapi pamasere pun Allah Ta'ala maka Allah tahapu ataku aja memitau nah ko ya poji ko jibarilu bawang upaletu ka makada upoji ataku seluruh penduduk langit cuma na poji ko istilahnya malaikat Allah tahapu aja memitau wala tasanu allupa ini bainemu mo malolo allupa ini waramparamu mo mega allupa ini pangkamu mo pekotandre wala tasanu apa iya kumegalat dai peringaran apa ta kulino kumeloy mate masusah memang iya naruti peringaran ko kata madang tapakanjaki peringarata tangulo ini akhirah tak bukuri widino tapi ilaw daw nga pajolo ya ko din ilaw daw nga ni papahanga macay ito nakala melo orang mahapik mati mong kalomita sari ko mangi aja na masinya we maja tan na masinya we ko ingaraman nga kariso takarala ay itano wa kariso na pawano itano wa kariso na politano wa kariso makanya wa aksiru zikra hazimin lasati ya komande ki na agaga na malundra-lundra tapakai nga alita makira ang kamato ng kanaliwa palundra na naya na din na ramilok tame ya kung matandre matindo ki na matindo ta ko pisat dingi tapawada ni alhamdulillah tapi ang kanang kamato tachalo na rin matindro matatta ya kumagay ya kumelo ni mate ya wasbiru sabar aku pada waktu mu coba sabar diri ko coba gitu na to sabar miki mati sabar ya bil jannati allati kuntum tu'adun sa surga pamaseku tu nasabak mo taparinna mulalunna mo tungka-tungkainna lolongin pamasenan niya kamaseku itani onromur inurna ka dalam hurujud dena ne suru malupai yana lupai vidino dena ne suru mage ituntuni sabatakallahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah kung Allah Ta'ala natuntun iya na insyaallah pada ilolongan matiri temursu ini agamaan kung Allah Subhanahu wa Ta'ala mursu pangajenge mursu separedan insyaallah
Mungkin ya nih kan itu Pak pengobi terakhir na tu Allah Ta'ala Pak tuliloki je konobiki jadi ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah ilaha illallah pengobi paha ya kok kumopi ya ngobirang ya ipolang biasa-biasa mopi tapi ya kok kilalang ngadangang yang kalinga ya roer kadai makarai tau melo mati menurun ke kiri raya nyama pagapalik suruga makarai malaikat tanya apa je suruga itu ipitammo po subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.